ku izina kubatanzi banyita Pasikazi. Ndafite ijambo Uwiteka yampaye kugira ngo dusangire. Mbere yuko ndi butangire ndabanza senge. Reka nsenge. Data twese uri mu ijuru, ndagushima kuri Uwiteka aryo zina ryawe. Data ndagushima ukuntu usuye mwami kumpa umwanya wo kuvuga ijambo ryawe, wo kuvuga ibyo wampaye Kristo. Ndakweretse umuntu wari we wese ari bwumvize ino jambo, ndakwinginze Uwiteka Mana Isirayeli umuhezagire. Uhezagire umuntu wari we wese ari bwumvize Data, kandi ndabasabiye umuka wera kugira ngo abafashe. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uri Uwiteka, ndakwinginze Kristo unkikuze n'amaraso ya Yesu Kristo y'igiciro, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Nkuko kandi nabwiye ku izina banyita Pasikazi, nkaba mfite ubutumwa Imana yampaye ngo dusangire. Haleluya. Benedata, bakunzi ba Yesu, ntimugire ubwoba, nimwamamaze Kristo atabwoba mufite. Nimumuvugire, namba izo ngabire zo kuvugira Kristo muzifite koko. Mumuvugire atanyungu z'isi mbese mukeneye. Kuko uzakora ngo ahembwe n'isi, nta nyungu nta bihembo mu ijuru azaronka. Ariko uzakora ngo ahembwe n'Uwiteka azahembwa mu ijuru. Haleluya. Benshi bigira ngo ese ubundi hoho nitwamukurikira cyangwa nitwamukorera ni yihe nyungu tuzaronkamwe? Ndakubwije ukuri, uwakurikiye Yesu Kristo hari inyungu azaronkamwe. Icambere, imuhira kwa Data hari amazu menshi. Yesu Kristo yarabibabwiye. Hari amazu menshi, hari abantu bazi ko ese mbese mu ijuru tuzaba hehe? Ese tuzaba hanze, tuzaba he? Yesu Kristo ubwiwe yatwemereye ko hari amazu mu ijuru. Mu Kristo uri kurakorera Imana, nuyikorere umenya ko aho uri kuraja hari amazu, hari aho uzaba. Ahubwo nibiguha ingufu zo kumukorera, kandi dore uzahembwa bikwiye, kandi buri muntu azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Biguha ingufu zo gukorera Kristo, kuko Kristo arakunda abamukurikira. Niwe avuga ngo ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo. Uzafata iyo nzira y'ukuri n'ubugingo niwe azabona Imana, kuko nta yindi nzira iriho atari Kristo Yesu. Wewe rero wamwakiriye, nubwo umwakira kandi umwizera ko ujya wakiriye ari wazagushikana uri kuraje. Kuko Yesu Kristo ari itara n'umuco. Iyo uri kuraja rero aguma kumurikiye kugira ngo ntuzimire. Ariko abatari ko baragira mu muco, bariko baragira ahantu hatabona, kandi ahantu hatabona iyo nziba jana ikuzimu. Nimukore mwivuye inyuma, kuko uwo muri ko murakwera atari umwana w'umuntu. Uwo muri ko murakwera n'Uwiteka Imana Isirayeli. Kuko Uwiteka Imana Isirayeli ari muri Yesu Kristo, na Yesu Kristo ari muri Data wa twese. Uwizera Yesu Kristo aba yizeye na Data, kandi ngo nta uzaja kwa Data ntamujanye. Bene Data bakunzi, muri ko muranyumviriza, dore nimushishikare mu nzira muri ko muranyuramwo. Iyo nzira
ntoya, iyo ntimuyigaye kuko ari iz'abashikane muri ko muraje. Ni inzira nziza cyane nubwo igoye kuyinyuramwo, ariko nubwo igoye niwashikayo uzahembwa. Haleluya. Turi mwisi duhura n'ibintu bitandukanye, ariko se wiyumvira ko kwakira Yesu Kristo kariho ibibazo bizagira iki bizahera? Ntabwo bizarangira, kuko umukristo arangwa n'ibigeragezo. Nambura umukristo ntugire ibigeragezo ntabwo uzabura umukristo nyakuri, kuko umukristo arafite ibintu anyuramwo kugira ngo bize bimubere igitsi, kugira ngo bize bimuvugire. Nk'icyambere, umuntu adahura n'ibigeragezo ari umukristo se azakura gute mu mwuka? Umuntu adahura n'ibigeragezo ese azakorera Imana gute? Ese yafite ukwizeraho? Wizera bivanye n'ibyo unyuramwo. Iyo rero unyuze mu bintu bikomeye biguha kwizera kandi kwihangana, biguha no gukura mu mwuka. Nk'akarori y'umuntu, iyo Imana ishatse gukoresha umuntu, umva, iramukubita ikintu cyitwa ikigeragezo kandi gikomeye, ariko icyo kigeragezo nubwo kimukubita ntago kimwica, ariko kiragera igihe kikamuvako. Aho rero utabyitwayemo neza uratsindwa. Benshi baratsindwa ugasanga ariko baravuga Imana nabi. Iyi nzira twahawe yo kunyuramwo ni inzira nziza cyane. Mwene data, Yesu Kristo yakwemereye ko ufite inzu. Urafite inzu mu ijuru, wariyo wese afite inzu mu ijuru. Nimukore mushikamye, mukorere Imana, kuko ibihembo muzabihembwa. Muri ko murabazwa mu isi, muri ko muratukwa kubera Kristo, ibyo byose muzabisanga hariya. Muri ko murarira kubera Kristo, ibyo byose muzabisanga hariya. Haleluya. Yesu arabakunda, Yesu abitayeho. Ngo nimwikwere umusaraba wanyu hanyuma mumukurikire. Uwiteka abagire neza cyane. Dore nimushishikare, kuko ntimuri ko murakorera ubusa. Maze ndababwire, ababwiye ngo nimutahigira 10 ku rushenge ntimuze mwidodomba, kuko ikigira 10 nico Uwiteka. Yesu Kristo avuze ati ngo inzu yanjye ibe mw'ibyo kurya. Muze mukorera Imana bivuye mu mutima, kuko mubikoze bidavuye mu mutima nta muhezagira muzaronka. Uwiteka avuze ati nimubingeragereshe, ngo nimubingeragereshe. Yesu nabahezagire cyane. Mwebwe nimumenye ico mwakiriye, ari we Yesu Kristo. Mwakiriye ikintu gikomeye cyane, mwakiriye Kristo. Dore mwakiriye igikomeye kandi kibarimwo. Ico kintu gikomeye mwakiriye kibarimwo, muragendana. Dore aho mugenda hose muri kumwe. Ntago mwe ntimugenda ngo asigare inyuma, ahubwo niwe abatangirira, akabaje imbere, akabayobora. Dore yaduhaye n'umwuka wera. Umwuka wera wo kuza dukontorora mu bintu byose tugiye gukora. Namwe ugiye gukora ikintu kiba agukontorora ati kisico, ati saba imbabazi uracumuye. Ariko hari benshi batagira n'umwuka wera, birongora abo nyene bakikora ibyo bishakiye. Yesu Kristo arakunda biwe. Abamwakiriye arabakunda, kandi abamwakiriye abemereye amazu. Ngo hari amazu menshi imuhira kwa data, ngiye abadahari mba ndayibabwiye. Ngo ngiye kubategurira hanyu. Mwene data, kora ushimitse, uziko Yesu Kristo uzamusange wagiye, kandi azaguhanagura amarira wariye mw'isi uri kurakora umurimo w'Imana.
muriko muraho umuntu mumufasha, ni mumufashe bivuye mu mutima, kuko ibyo byose ukura ko uzabisanga mu ijuru. Haleluya. Uwiteka Imana arabakunda. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana ryanditswe na Yohana, mu gitabo cyanditswe na Yohana igice 14. Turasoma tugeze ku murongo wa 11. Ariko muranyihanganira. Reka ntangire. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana ngo nanjye munyizere. Iryo ni ijambo Yesu Kristo ariko arababwira mwebwe. Abigishwa biwe ni mwebwe. Abakiriye Kristo ni mwebwe. Ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana nawe mumwizere. Nta bandi ariko arabwira atari mwebwe. Ariko arabwira mwebwe. Ubu ni mwebwe ariko arabwira. Reka nsome ku murongo wa 2. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Imuhira kwa data ni Yesu Kristo ariko arababwira. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abadahari mba ndabibabwiye, ngo ngiye kubategurira ahanyu. Kora ushimitse, kuko ahawe hariho. Kandi mwene data we, ndakwipfuriza kuzarangiza neza. Uwo ari we wese ariko aranyumviriza, ndamwipfuriza kuzarangiza neza. Haleluya. Ku murongo wa 3. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Hari abantu bakora bagira ngo Yesu ngo ntazagaruka. Azagaruka kubera ko hari ico yasize ngaha mu isi. Yasize umugeni we ngaha mu isi. Azagaruka kumutwara. Mwene data, nukure ntusubira inyuma, kuko uri imari ya Yesu. Wibuke kuri umugeni wa Kristo, kuko yaragukoye amaraso. Yaragukoye amaraso y'igiciro kinini cyane. Aho uri hose wakiriye Kristo, umenya ko wewe uri w'agaciro kanini, kuko warakowe kera. Wakowe na Yesu. Uri umugeni wa Kristo. Dore ntago azigera heba umugeni wiwe. Azagaruka kugutwara, kugira ngo ahari nawe ari huba. Iryo niryo sezerano yasezeranye, kazagaruka kukujana. Wewe rero wicare witeguye, umenya ko Kristo azaza kugutora. Wewe uri imari ya Yesu. Uri imari ya Yesu, waramaze gukobwa. Ntiwifate nabi ngo wiyandagaze, kuko we waramaze gukobwa. Wakowe n'amaraso ya Yesu. Yesu Kristo niwe yagukoye. Yesu Kristo niwe mukwe, nawe uri umugeni. Haleluya. Mbese turabageni. Abariko baraja mu ijuru twese turabageni. Nkuko nayivuze kare, ndabipfuriza kuzarangiza amahoro. Ndabipfuriza mbese kuzagerayo, muze mube mu mazu yanyu ariya Yesu mbese yatubwiye. Yadusezeranije ku wacu mu ijuru. Ega ni wacu mu ijuru hari amazu menshi, kuko ngaha mu isi ntago ari wacu. Haleluya. Ni wiyubare rero. Ntihagire uwundi azaza kukuresha. Ntihagire uzakuvana, uzagutandukanya n'uwo yagukoye. Haleluya. Wiyubare, wijane neza, kuko uri umugeni. Wa mugeni wa Yesu we. Dore ntihagire n'akantu gato gusa kagukoraho, kuko uri umugeni wa Yesu. Ngo kandi azaza kugutwara. Ntago azakurekera ngaha mu isi. Niwitandukanye na biriya byose byatuma wankana n'umukwe. Niwitandukanye na biriya byose byatuma wankana na Yesu,
kuko Yesu yaramaze kugukwa. Haleluya. Nimwiyubare benedata, nimwiyubare mugume mu nzira imwe. Twese tuko turaja mu ijuru, twese tuko turagwanira kuja mu ijuru, kuko tumaze kumenya mu ijuru ko hameze, kuko bamwe tumaze no kuhishurirwa bamwe. Haleluya. Bamwe harimwe bamaze kuhahishurirwa uko hameze, abandi no bafite amasezerano bunyene bafitanye n'Uwiteka uko hameze. Dore mwene data, bamwe bamaze mbese kubwirwa, barimwo abamaze kubwirwa iyo bazaja. Dore nawe mwene data, benshi bamaze kugira iki kwahishurirwa uko hasa. Dore uko Yesu avuze azagaruka, none ntazagaruka kuza gutora abo yakoye ugira ngo umugeni wiwe azamusiga ngaha mu isi. Ntago azigera asiga umugeni we ngaha mu isi, azaza kumutora bitebe bitebuke, azagaruka gutwara umugeni wiwe. Umugeni azaza agasanga ntiyiteguye, dore azamureka. Bizaba nka zijya nkumi 10, 5 ntago bari biteguye, kuko ntago bari biteguriye umukwe. Ariko mwene data, ntuzumere muri nka zijya nkumi 5 zijya zabuze ubwenge. Ariko ndakwifurije kurangiza neza. Mwijuru ni heza, mwijuru ni heza cyane mwene data. Uko ruzi ko mwijuru ari heza, mwijuru hameze neza, kandi abapfuye bose bakoreye Kristo bari hariya nyine baranezerewe. Nugume mu nzira, ijye nzira Yesu yaduhaye yo kunyuramo. Ijye nzira niyo nzira nziza yo kunyuramo kugira ngo tunyure muri ca gihugu cyo mu ijuru. Kijya gihugu cyo mu ijuru nta bwoko buriyo, ariko ngaha mu isi hari ubwoko. Kijya gihugu cyo mu ijuru ntabwo kijonjora, eka bose babayeho neza. Nuharaniye kuzakijamwo, kuko arico gihugu ciza, nico gihugu c'abakristo, c'abantu bakoreye Imana. Nawe utarakira Kristo, dore Yesu ari inzira yatubwiye tuzanyuramo. Iyo nzira nawe nugenda uyinyuremwo, inzira ifunganye. Ijye nzira ifunganye rero niyo Kristo yavuze ko twonyuramo, ikatujana muri ca gihugu cyo mu ijuru. Hari ibintu byiza cyane. Dore nawe utaramwakira ntutangwe, kuko Yesu Kristo yavuze ko hari amazu menshi. Mwene data utaranyura mu iyo nzira, ndaguhaye ikaze tujane, kuko hari amazu menshi na yawe ni yawe urimo. Erega Uwiteka kurema abantu yari yabaremeye ijuru. Gusa igihe bacumura, Adamu na Eva bacumura, niho ibyaha byaciye bitangira. Ariko mwene data, Yesu Kristo yaraje kugira ngo agukize. Uwiteka Imana Isirayeli yabonye ko atakintu na kimwe waronka cyo kugira ngo gikure kw'ibyaha atari Yesu Kristo, amaraso yiwe. Dore inzira irahari, ni Kristo umwana w'Imana. Nuve mu nzira yawe mbi, maze wize twigire mu ijuru. Yesu amaze kutwemera ko hari amazu meza. Ngiyaba atariyo ngaba bitubwiye, niko yatubwiye, kandi kari kavuga ngaha. Byumvikane ko mu ijuru ari heza, kandi na Yesu ubwiwe ni mwiza, arakundana. Numunyembabazi, ntabwo yinuba ngo uri umunyabyaha ko sinakubabarira. Yarababarira, nico camuzanye ngaha mu isi. Dore yaduhaye inzira yo kunyuramo. Nuze mwene data. Haleluya. Reka nsome ku murongo wa 4. Kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Ngo kandi iyo ari karaja Yesu Kristo ngo turazi inzira ijayo. Iyo ari karaja ni he? Ni mu ijuru. Inzira ijayo turayizi. Ba Kristo inzira ijayo turayizi. Reka mbandanye nsoma ku murongo wa 5. Toma aramubwira ati, mugenzi, ntituzi yuja.
dushobora dute kumenya inzira? Uyu ni Toma yari karabaza Yesu ngo dushobora dute kumenya inzira. Ku murongo wa 6 Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niko Yesu ari karatubwira. Ubu nitwe turi ba Toma. Yewe Toma we, ngo ni Yesu nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzaja kwa data atamujanye. Haleluya. Yesu ari karakubwira ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzaja kwa data atamujanye. Haleluya. Nunyura mu iyo nzira mwene data ifunganye ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo aragukunda. Urazi ukuntu agukunda. Nubwo ari mu byaha aracagukunda. Ari karakubwira ngo nunyure ngo nunyire mu nzira. Ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ngo nta nuzaja kwa data atamujanye. Ari karabikubwira nuko agukunda. Ashaka ko uje mu ijuru kuko inzu yawe iriyo, nuyikorere. Nukurikire Yesu kuko ari yo nzira twahawe. Haleluya. Haleluya. Reka nsome ku murongo w'8. Filipo aramubwira ati, mugenzi twereke so. Uyu ni Filipo nawe yari karabaza Yesu ngo amwerekeze. None mwene data, nawe wabubaye utazi se? Ese ntago urumva se arahari? We yarungitse umwana we w'ikinege kugira ngo adupfire. Arahari. Yesu nashimwe. Haleluya. Reka ngume nsoma. Bizoba bihaye. Urumva ngo amwereke se ngo bizoba biba ngo bihaye. Ku murongo w'9 Yesu aramubaza ati, mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nturakaruha umenyaga Filipo? Mwene data, kuva igihe bavugiye ubutumwa, kuva igihe wakagiriye mu rushengero, kuva igihe wumvirije indirimbo, kuva igihe mbese wumvishije n'abari kwavuga ubutumwa mu ma YouTube, kuva igihe wumviye mbese ariko bara preachinga kuvuga ubutumwa hanze, mbese ntago uramumenya, ntago uramenya data wa twese. Kandi birirwa bamuvuga no mu ndirimbo, birirwa bamuvuga no muri YouTube. Yewe Filipo we, Filipo ni wowe uri kurabwirwa. Ubu ntago uramumenya Yesu? Nturamumenya se wiwe? Nta ndirimbo wumviriza none? Ko ufite phone none nturu yireba YouTube ngo wumvirize indirimbo? Kuko umuja ku rushengero ntago urumva avuga se wa Yesu? Uwiteka Imana Israel ntago urumva bamuvuga? Yewe Filipo nurumva bamuvuga? Haleluya. Reka ngume nsoma. Ubonye jewe aba abonye data. Haleluya. None uvuga ute ngo twereke so? Ngo ubonye jewe aba abonye data. Uwo Yesu umubonye uzawubonye na se, kuko se ari muri Yesu, Yesu nawe akaba ari muri se. Haleluya. Uwubashe Yesu aba yubashe na data, kuko ari we twahawe azadutwara mu ijuru. Uwubashe Yesu aba yubashe na data, kuko data ari muri Yesu. Data Uwiteka, data wa twese ari muri Yesu. Yewe muntu utarubizi,
we wakiriye Kristo ntumenye ico wakiriye, umenye ko wakiriye na se, kuko wakiriye umwana ari muri se, ise ari mu mwana. Uwiteka Imana Isiraheli ari muri Yesu, na Yesu ari muri data wa twese. Rero twebwe twakiriye Yesu, twakiriye igikomeye, twakiriye igikomeye. Haleluya, haleluya. Reka ngume nsoma ngo ubonye jewe aba abonye data. None uvuga ute ngo twereke so? Ku murongo wa 10, ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe? Ngo ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data akaba ari muri jewe? Hari benshi batabizi. Mu Kristo wewe utaruzi no jambo rigushikire. Uwo Yesu Kristo ari muri data wa twese, na data wa twese ari muri Yesu. Wakiriye Yesu Kristo ntabwo uzaba wakiriye Yesu Kristo wenyene, uzaba wakiriye nuri yamutumye, niwe uzaba wakiriye. Kandi uri kura umuntu wari wese avuga Yesu nabi, azaba ariko avuga nabi nuri yamutumye. Haleluya. Umuntu wese yidodombera Yesu Kristo nabi, azaba ariko aridodombera nuri yamutumye, kuko uri yamutumye ari muri we, nawe akaba ari muri we. Mumenye iki rero? Uwo mwakiriye arakomeye, kuko arimo na data wa twese wo mu ijuru. Mwakiriye uriya nyene arimwo mbese data wa twese ari mu ijuru. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe? Amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba ari muri jewe niwe akora ibikorwa byiwe. Amagambo Yesu Kristo atubwira ntago aba ari we ayigeneye. Uriya Uwiteka Imana ari muri we niwe akora ibikorwa byiwe. Byumvikane ko Yesu ari Imana. Yesu ni Imana, kuko ijambo ry'Imana itubwiye ko data wa twese ari muri Yesu, Yesu nawe akaba ari muri data wa twese. Yesu ni Imana, Yesu ni Uwiteka, kuko tumaze kumenya ko ari muri we. Kandi ibyo Yesu akora ari data twese ari karabikora, kuko niwe abari karabikora. Rero bantu muvuga nabi Yesu, mwiyubare ngo kuko icyaha kitababarirwa ni ugucumura ku mwuka wera. Mubimenye, icyaha kitazigera kibabarirwa ni ugucumura ku mwuka wera. Ariko ucumura ku mwana w'umuntu azababarirwa, ariko ucumura ku mwuka wera ntazigera babarirwa n'umunsi n'umwe. Icyo cyaha kizamwomako paka. Noneho icyo cyaha kimwomye ko wumva azaja mu ijuru, kandi ari icyaha kitazaba cyamuvuyeho, icyaha cyo gucumura ku mwuka wera. Ntimuzigire mucumura ku mwuka wera. Uwo mwuka wera uturuka ku Uwiteka. Ntimuzige mucumurako, kuko nimwawucumurako ntago muzigera mubabarirwa. Ubusambanyi bwanyu buzababarirwa,
ubwicanyi bwanyu buzababarirwa, ubujura bwanyu buzabarirwa, mbese n'ibintu byose mukora bibi bizabarirwa. Ariko niwacumura ku mwuka wera ntuzigera ubabarirwa. Haleluya. Reka mbandanye soma. Nimunyizere ko ndi muri data na data ari muri jewe. Nimwe muri ko murabyigwa ngo nimumwizere ko ari muri data wa twese, ko Yesu ari muri data wa twese na data wa twese ari muri we. Nimumwizere uko nyene, kuko uzaho yakiriye Yesu Kristo azaba yakiriye Imana muri we. Uzaba yakiriye Yesu Kristo azaba yakiriye data wa twese wo mwijuru. Haleluya. Ngi mu rugo kwa data hari amazu menshi. Benedata, nimwizere ko ujya mwakiriye Imana. Mwakiriye Imana. Haleluya. Reka ngume soma kandi ngo nimunyizere ko ndi muri data na data ari muri jewe. Bibuze mupfe kwizera kubw'ibikorwa ubwabyo. Ngo mupfe kwizera kubw'ibikorwa ubwabyo. Mupfe kwizera kubw'ibikorwa akora. Arabarinda. Iyo musenze ati Imana ngenda imbere, arakuja imbere. Urahura n'imodoka nubwo igukubita ntupfa, arokora ubugingo bwawe bukugumaho. Ibyo nibyo bikorwa. Iyo usinziriye arakurinda ukabyuka uri muzima. Ibyo nibyo bikorwa. Iyo ugwaye aragukiza. Ibyo nibyo bikorwa. Haleluya. Ngo mupfe kwizera kubw'ibikorwa ubwabyo. Iyo umuntu afite imitwaro Uwiteka yimutura, nimwizere ibyo nyene kuko ari Uwiteka bikora. Nimwizere kujya gushaka akazi akakaguhereza. Ibyo bikorwa akora mu byizere, kuko si wowe uba wabyikoresheje. Yesu Kristo na data wa twese ari muri Yesu Kristo niwe babigufashijemo. Uwiteka abahezagire cyane. Yesu Kristo ntabwo yigeze aheba biwe, kandi ni nkuko iyo ashatse kugukoresha, shaka wihishe hehe arakuvundururayo. Ni nkuko abona ko ni nkuko yagupangiye kuzaja hariya, cyangwa se yagupangiye kuzaza kugutwara, ko uri muri bajya yagenye yo kuzaza gutwara. Utaranyura mu nzira yiwe aragushaka kugeza igihe akuboneye. Ati ngo hakuguhomba yaguhombya, ariko akakubona. Ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Abantu bose batari bazi inzira ntibayifate mineneko, kuko ni inzira ikomeye cyane. Uwiteka arabakunda, niyo mpamvu aguma ababwira ngo mwizere Imana nawe mumwizere. Ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nawe mumwizere. Haleluya. Mwijuru ni heza. Umuntu wese atarakira Kristo Yesu, nukuri ndabingingira kwakira Yesu, kugira ngo tuje mu nzira imwe, iyo nzira yo kuja mu ijuru. Erega iwacu haraturindiriye. Iwacu haraturindiriye hariho kandi n'abandi bakiriye Yesu
ndabipfuriza kuguma mw'iyo nzira kandi bamwakire bivuye mu mutima, ntibamwakire ku munwa gusa, kuko benshi bamwakiriye ku munwa gusa nawe ntago abikunda. Haleluya. Yesu nahabwe icyubahiro. Ngejeje ngaha mwese